Bia Kamal ka Roisni Nuer TV gwa ka jan gwa sa mede raja mede ne jakwen roin dang ro kon banlat an wal la mekir mayardit po Francis cheliu an wal bana rach kamandan shala dan wal kuma kir mayadi de ne ka SSPDF agwele force re which kan nasir ka jan koron wanga me chala do shika bok tok bana roitin gwaya kan kono niam mi jiram jidit gorje en wojin der subscribe ka jan channel me gorje en der support der je tab gwama der jan yak bakane ko ken no bokono kwena gora liang ogwa yeno nga me be me bana roik ki ma kirma yadi de shadain wala me ke mishili wona so ken niam chana roik gwada me la chana roik okay kenyam la gwada ndan chan roch ala tem gwada nan te wude me wun ne teten SSPDF ajen we yara diu chiku te we yara diu ta right now ko right dan shalat keja nyen gwada nan tiketen men jikana kulle shabata kan jang right kona gwada dan tiketen aloken chaga mieda long ka dwal ante men ci to ka ala gwadi ala ti ano gwadi ala tin okay wukujame okay ka jen me be guyena mene ko ka der gomene nyen go tikten ala bokene ideal ala rek bokene ka deiti diden tamma alo ci dwal ga peneka boken go di ala ti eno gwad mti ka gome bokene ka dei so jen dan let kenen tamma bokene long na mandan kurun wang ka mek ken dide ko na jelga ka bokene area na dial so shadwale nen jog right so munyo da gwano kene de ti reala jangte gang kan rodien ko chicken believe right so jen dan let ken ngai kana gwan go kanidi ba mak so kuje mo jen me bokan tama bokan day bokan are wine ala shielding man shala shielding ala o ba manyu dit ba je yare win man nan long lo do dong da benu kuje me do da wonu kuje mi so da nasir da jabel nyok ban bokare rek ka date dit jen dan let ken so jen dan en tuo ko tama mo right kona ne okay re which kan nasir chawraj mo cha jakwen SSPDF agwele force bishop kan jang de ka tat ken kelen kono sha law chibere we kan nasir jen bokan go diala tel gwan me ken shikan bokan tama ngai kona gwan dwala ngula lele mo michi dwal dio je ngai kona no dwal la go diala kon gujin o de gwante adar benaka la ka bogo shit ko dong mitire rob dong te ke mu gujin o chi we yir re budbuto bi ka kuy godan we yirten beje bog dwala no mo so ken symptom no dwal kam right kona na okay so na me ajandan le rodan tam re dwaran wo shijang SSPDF chicken ne kon chicken ka book ajandan go re de nyaga yekel duno tel mashallah do modong te gram shamu ka bot tel mashallah ka ku bot ka duno chalan jo chicken na me chicken ladan wale ke jen gwaron wanga mene so mugor kono no bana ngaje na me kamen chala da jang ko jang lar let kene wo bi ko connect tel mradien but alaken by the way men dire dong de guje long alaken jien dien gwad me ko yara di ko jen gwada antiga tenen tam sha confirm already dong de ke jien mugor kan woret kene finyalo jien ga gwada ma but and nasir go jen gor kene wang tel gwara dien okay ko jen border Ethiopia tel gwadin so gwama jen bugri tino mu te cha ga joitin ko ninten be ko bugri runten so chicken nasir gwama rek chicken benen ban man gor kana longo yara de go ke lu bukana rek okay shirkaman chana ko ne won bukana rek so ne me ana wo ka yendial chana kulo jok ka dung kirma yadit la me kirma yadit den wala okay madam shal ke po friends same che ja dai wala cheliu re wije dan te tin ki teli ala wude mejen wude dan e shi shokir ma yadi che ka shem kan dak riang ma char me che kir jogo no jin no mal re duara na mone ala chole South Sudan wo e dore jene no ngamal ko me biya ngach ala riu jani ke ji catholic ji ko rano ba to chale ti ka barne ko ku yelon kan war so mita kan war la ji catholic ga torlong but Pope Francis ka jan time me keliu ala langa kir ma yadi so no normal but chikira no ka jano ka partner lo no Caribbean jala Pope jian bo ne ke teli we kut Pope bara wala man talk she Pope Francis te jadai she liu ka jan wala
ko charam di jo charam mi dong so men ci to ka kir ma yadi den wala ci jide ci tim tiel ci kir ma yadi ci wol ko okay first time ci kir ma yadi ci wol ko den ci lo ko te pel ne ko gwam mi ci won kir ko me pel lo ko pele je ko jeneto te la welat ke je ba jo chum re lo ko you know logo chum go je logo jen go dong de jung no pel kor chu na chu ganak chirka meladama chirka jen were lo ko ke Easter no chewe jeno goro de malder tin ka jeno we mu naga na gwada me dor dan tin were gutin so mala dien mu ko la don but che lo ko do wala for the first time mission guy but chi mere che liula to po Francis so je jere temtiel che go jeno e ko la lo tit but kir be jen very soon ka ken runati you know ta dan take jam so mere jeno chi liwa eni janan goro be nyoy kel bete mal